Mga katablers, no, at sa to ang mga komposisyon, mga songs. So diri sa tama katablers, basketball na diri mga katablers. Championship battle. So mga katablers, muna to ang mga event diri sa Japan mga katablers. Biro lang. May po tayo, mahal na daan. Ako nga ba? Akot, wala, relax. Okay. Inbound Mr. Yaren. Corner to Yaren. Bukas ang pinasa ng balik. Wala. Nakuha ang Mr. Marius.
Hindi ka na. Foul, Mr. Brigula. Corner. Mas boy, nako, nakakaw ng boy. Big emotion. Last 10. Wala. Foul. Lawas. Makitan. Body. Foul. Binigyan na lang tiras ng Mr. Fernandez. Connect. One point. Mr. Fernandez. Patalo kita. Kapit ka matikong. Last round. Yes. Connect. One point. Mr. Fernandez. Wala. Fernandez. Wala. Mr. Barrios. Solid. Yes, good point. Three minutes and 20. Atong nahibilin sa oras. Corner. 15 to shoot. Ay, wala. Para sa Lawas. Maghubaw ng Lagares. Number 24. 24. Minutes and 35. Kay highlights. Wala to. Marikit. Good shot. Yes, correct. Two points to Marikit.
Highlights, Tomas. Corner. 1 minute and 30. 15 to shot. Usman. 11. Last. Second personal foul. Mr. Last. Fernandez. Wala. Yan. Nakuha ng sakit. Ano yun? Magkuba. Son, dali ba Son? Mapundo na sila niya, Son. Babaw gikan. Boy. Oh, tara. Juniore. Wala. Kaso memilih. That's 1 minute and 5. That's 15. 15 to shot. That's 45. Tarik hit. Yes. 2 points. Tarik hit. That's 30. Seconds to play. 15 to shoot. 8 to shoot. Wait, whistle. Last time. Binigyan ng mga pinas si Mr. Kultura. Last 4 seconds. Last one. Last 4 seconds. That's one. Hey, ito. Wala pa. Wala ka penalty. Wala pa. Ayaw pa tayo. Score. Isa. Cheese. 1 second. Mang vlog na to, bay. Try mo daw pagsabayin si ano? Sino? Si Rasikin. Tatlo kami. Oo. Sabihin niya. Tapos, tingnan mo. Pag ano, nasa yun, palitan mo. Ha, palitan mo.
ng game. Do. Saan ka rin? Gusto kong ambak. Oh, dira. Itindahan ba? Itindahan ba? Yung ambak, gusto mo ha? Step out. Si Mr. Kumila. Wala. Connect. 1 point, Mr. Liorin. Kumila. Wala. Yes, connect 2 points. Corner. Ay, si Budi ka may ganun guys. Palihog ka lang sa tao, isang bangon may limay. Ang pagkakas sa Gimboy. Wala! Ayun! Wala rin! Bulasa! Wala ka na ako atas ka. Wala. Oh, volleyball. Ay, suka. Ikaw ko. Mag-double. Yes! 3 points, Mr. Fernandez, Mr. Quirino.
Boy. Boy. Hop. Pinasal sa Marikit. Yes, connect. 2 points Marikit. Okay. Sige, tuloy lang. Take 3. Wala. Nakuha ni Game Boy. Ay, agad Mr. Barrios. Leone. Pepe to shoot. Hop. Okay. Nice block. Bola start. Pagbuka mo na ay mas hindi dito. Sorry. Hindi mo na alala. Time out. Okay, game. Litson, luto na. Game by Fernandez. Take 3. Yes, 3 points Fernandez. Hoy, nasa. Easy lang. Foul, Mr. Fernandez. Si Kimboy pala, Kimboy. Boy, Feliciano. Marius tumak-tumak. Bagsak ko. One day for penalty. Sakay din.
Boy Fernandez, take 3. Wala. Nakuha Mr. Yorek. Natalo na po si Mr. Palos. Palos to Mr. Oras, 3 minutes and 13. Bound Kimboy to Mr. Dylan Guardia. Kimboy take 3. Wala. Makubaw. Subscribe. Yes. Prepare Joker. Oh, saman. Oh, jalan. Okay. Okay na. Game. Last 3 minutes. Munti ka na. Easy lang, easy. And by Mr. Bartos. Mr. Bartos. Makumas. Mr. Bartos. Second team foul. Boy. Oh, regidor. Kawan Mr. Makumaw. Bukas Makumaw. Basta Mr. Regidor. Makumaw. Yes. 3 points. 3 points, Mr. Makumaw. Fernandez. Junior, kapag ka na. Oy, nako. Jambol. Position. Diri. Fernandez po masuk. Lihat, malakit. Lawas. Garis. Batalis na yan? Foul. Reverse decision. Foul. Foul. Si Wandol, si bola. Stop. Foul. Isa pa, 2 minutes pa. Oy, pinanti na. Ilan na pang palmo? Isa-isa? Foul. Dalawa na.
Bye! 44 segundos. Last 44. Wala ba penalty? Wag mo paglaruan ng bata. Hey! Wala! Foul! Mr. Marikit. Penalty. Last 40. Warning pa lang, warning. Warning for penalty. Last 20. No more shot lang. Wait for the whistle. Shot yan na! Pila! Last 20. Shot yan! Fernandez. Wala na. Last 15. Last 5. Barrios. Wala. Nakuha ni Fernandez. Madalas na sir. Hey.
Sumili, wala. Hello guys, welcome to my guys. Personal foul, Fernandez. Wala. Wala Mr. Figura. Wala. Ito lagi. Wala! Kain ng bola!
Warning na sila, warning. One pass, city warning. Ay, nag-ilis di ay. Ay, naman na. Okay, okay. Kaya, okay! Lagyan ninyo ng representative doon para walang ano. Lagyan ninyo na. Ano nga, punta ka pa rin aga. Aga, doon ka sa aga. Oh. Tapos pag-foul, sabihin mo sa kanila, ha? Wala pa. Sito ka. Wala. Side. Oh. Sige. Receiver, dalawa, receiver. Black ka tayo. Black tayo. Last round.
Di na ka sumingkit. Okay, primera Japir. Pinag-pina. Oras. 2 minutes. Wala. Last round. Wala. Hernandez.
Wala na, hindi ka naman maglaro. Last naman yan, no? Lawas. Lawas. Wala. Lawas again. Jumbo. Bro, naglisod si Tomas ba? Biras bula ba? Magkuha ba? Magkuha. Mura o... Indot tinga dula ta. Ang visit. Connect 3 points. Magkuha. Highlight ni Tomas karon. Captain to shoot. Wala. Basal. Diba ulit? Taas naman sa ball. Ay, ito, sangunan. Wala. Let's go. Kimboy ng pinadala ng focus sa Mr. Kimboy. To shoot. Wala. Bunik! 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 Tawad! Paglalipad! Hinay lang, bato! Get to shoot. Fernandez po ang aso. Yes. 2 points. Hold the ball, Rep. Hold the ball. Hold the ball. Time out, time out. Time out. Fernandez. Wala pa taka-position sa atong tiil, gusto na ta mo drive. Ha? Kung nakana ba, wala pa taka-position, gusto na ta mo drive. Ulaw na tani. So,
So, i-plaster lang ba? Hinahinay lang. Offensive rebound, reset Tomas. Dula din, Marti. Dula din ninyo ba? Ang dula. Ihatag din sa sitter. Sila man ako sitter. Go, play. At ang oras, last 5 minutes and 59. Okay. Makumaw. Adios. Wala. Marius. Makumaw. Pumasok na siya sa pumili. Wala. Ako lagi. Highlight to ba? Nindot to i-highlight to ba? Sumili 8 Mr. Trigona. Okay na? Okay na. Ako ba? Ay! Stay ka lang, Mr. Varios. Mas, lupat mas, highlights. Second personal foul. Don't do it. Lawas, take 2. Wala. Nakuha ni Mr. Sumili. Last touch, Mr. Liote. Sumili. Ay, hindi ka na maagaw. Varios con Lawas. Yes, correct. 2 points, Lawas. And the shot.
3 minutes and 40. Lupat Loy, lupat Loy. Varios 15 to shoot. Wala. Oh, Mr. Fernandez. Pinay na. Penalty. Fernandez warning. Fernandez warning. Sakay na, warning na rin lahat. Penalty. Wala. 3-7. Connect. 1 point. Mr. Mancubao. Take 3. To shoot. 10 to shoot. Wait for the whistle. 5, 4, 3, 2. Brigula. Yes, connect. 2 minutes and 30. Marikit. Yes, good point, Mr. Marikit. Last chance, Mr. Marikit. Fifteen to shoot. Wala. Last 2 minutes. Good run. Wala. Last. Varios, connect. One minute. Time out, Sumide. 1 minute and 47.
Highlights, highlights. Oh. Last 13. Wait for the... Last 10. Last 5. Last 5 minutes. 5 minutes. Double triple. Kami na kayo. Anim kami. Anim naman. Sali ka na lang dito, no? Sa kanila ba? Sali ka na lang. Ito, madala ang